nk'uko tumaze iminsi rero tubabwira, perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yagira uruzinduko rukomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho mu byamujyanye harimo gushyira umukono ku masezerano y'ubucuruzi n'ibigo bitandukanye bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amakampani akomeye cyane akaba yiteguye kuza gukorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndetse no mu ijambo Perezida Donald Trump yavuze ubwo yari ari kuvuga ibigwi, Perezida Tshilombo yavuze ko amasezerano Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagiranye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari amwe mu masezerano akomeye cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikoze, kuko yavuze ko ariyo masezerano ya mbere akomeye izi leta zigiranye n'igihugu cyo ku mugabane wa Afurika. Tugiye kugaruka rero ku bijyanye n'inama ikomeye cyane yaje kuba, aho yahuje Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'abashoramari bakomeye bo muri Amerika. Ni intambwe nshya mu bufatanye bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Twese cyane rero mu murwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika habereye inama ikomeye yahuje Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyakubahwa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'abayobozi bakuru b'ibigo by'ubucuruzi bikomeye byo muri Amerika n'ahandi ku isi. Iyi nama yiswe USDRS Presidential Business Roundtable yateguwe kandi yakirwa n'urugaga rw'ubucuruzi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, American Chamber of Commerce, ikaba ifatwa nk'inkingi y'ingenzi mu kongera no gushimangira ubufatanye mu bukungu hagati y'ibihugu byombi. Inama ikaba ishingiye ku cyerekezo gishya. Mu ijambo rye rifunguriye inama, Perezida Tshisekedi yashimiye byimazeyo urugaga rw'ubucuruzi rwa Amerika n'abarugize bwo kwakira neza intumwa za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yagaragaje ko iki kigo gihagarariye neza umuco w'ishoramari, guhanga udushya no kwihangira imirimo. Ashimangira ko izi nkingi arizo shingiro ry'iterambere rirambye, ituze n'ahazaza h'igihugu. Yagize ati, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ihagaze uyu munsi ifite icyizere cyimbitse k'ikinyejana cya 21 kizarangwa n'ibihugu bifite ubushobozi bwo guhindura umutungo kamere bikawugira amahirwe asaranganywa n'abaturage ndetse n'abafatanyabikorwa. Muri urwo rwego yagaragaje ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yifuza cyane ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba umufatanyabikorwa wa hafi muri uru rugendo rwo guhindura ubukungu. Ku bijyanye n'isi iri mu mpinduka zikomeye, Perezida Tshisekedi yibukije ko isi y'uyu munsi iri mu bihe by'impinduka zihuse kandi zitoroshye. Umwuka mubi wa politike mpuzamahanga, ihindagurika ry'ingamba z'ibihugu bikomeye, ingorane zishobora guhungabanya itangwa ry'ibikoresho by'ingenzi ndetse n'ibisabwa n'inzibacyuho bijyanye n'ingufu, byose bikaba biri guhatira ubukungu bw'isi no gusubira kwitekerezaho bundi bushya. Yasobanuye ko muri iki gihe ibihugu bigomba kongera kurinda iminyururu y'inyongeragaciro, kugabanya kwishingikiriza ku masoko adafite umutekano no kubaka ubufatanye bushingiye ku mucyo, ku nyungu zisangiwe no ku kuramba. Ni muri urwo rwego Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yerekanye ko ishaka kuba igice cy'igisubizo ku bibazo by'isi, aho kuba gusa igihugu gifite umutungo kamere. Inkingi ebyiri z'ingenzi z'ibiganiro. Ibiganiro byabereye muri inama byibanze cyane ku nkingi ebyiri zifatwa nk'ingenzi mu iterambere rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'isi yose. Inkingi ya mbere ngo ni amabuye y'agaciro y'ingenzi cyangwa critical minerals. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite zimwe mu ngano nini ku isi y'amabuye y'agaciro akenewe mu nzibacyuho y'ingufu, arimo cobalt, cuivre, lithium n'andi. Aya mabuye ni ingenzi mu gukora batiri z'imodoka zikoresha amashanyarazi, ibikoresho by'ikoranabuhanga rigezweho n'ibindi bikenerwa n'ubukungu bw'ahazaza. Perezida Tshilombo yashimangiye ko igihugu cye kitifuza gusa gukomeza kohereza aya mabuye adatunganyije, ahubwo gishaka kubaka inganda ziyongera agaciro umutungo kamere imbere mu gihugu. Ibi bizafasha guteza imbere imirimo, kongera ubumenyi bw'abakozi no gutuma abaturage ba Kongo bungukira mu buryo bugaragara ku mutungo wabo. Ingingo ya kabiri ni iterambere ry'ibikorwa remezo. Inkingi ya kabiri yibanzweho ni iterambere ry'ibikorwa remezo, aho Perezida yagaragaje ko nta nganda zikomeye, nta bucuruzi burambye kandi nta terambere rihamye rishoboka hatari imihanda myiza, amashanyarazi ahagije,
itumanaho rigezweho n'ibikorwa remezo bihujwe n'akarere. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite ubuso bunini n'ubukungu bufite amahirwe menshi, ariko bikenera ishoramari rikomeye mu bikorwa remezo kugira ngo inganda, ubucuruzi n'isoko ry'akarere bigende neza. Ni muri urwo rwego Perezida Chilombo yahamagariye abashoramari bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abandi bafatanyabikorwa gufatanya na Kongo mu kubaka aya mashingiro y'iterambere. Iyi nama rero ikaba yahuje ibigo bikomeye byo mu nzego zitandukanye z'ubukungu. Mu rwego rw'ubuvuzi n'ikoranabuhanga hari ibigo bikomeye nka Pfizer na Cyber Station. Mu rwego rw'imari n'amabanki hatumiwe Standard Bank, hakaba na ABCA. Mu rwego rw'ingufu n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro hari Glencore na Mercuria, mu gihe urwego rw'itumanaho rwari ruhagarariwe na Helios Towers. Ubu ubwitabire bugaragaza ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itarebwa gusa nk'igihugu cy'ubucukuzi, ahubwo nk'isoko rifite amahirwe menshi mu nzego zitandukanye z'ubukungu. Mu ijambo rye rero Perezida Chilombo yashimiye kandi umuhate wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kurinda umutekano w'iminyururu y'itangwa ry'ibikoresho by'ingenzi, cyane cyane amabuye y'agaciro akenewe n'ikoranabuhanga rigezweho. Yagaragaje ko ubu bufatanye bushobora gutanga inyungu ku mpande zombi, Amerika ikabona amasoko yizewe, mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo yabona ishoramari, ubumenyi n'ikoranabuhanga. Inama ya USDRC Presidential Business Roundtable isize icyizere gikomeye cy'ejo hazaza, igaragaza ubushake bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gufungura amarembo ku bashoramari, guteza imbere imiyoborere myiza no gushyiraho ubufatanye bushingiye ku nyungu zisangiwe ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni amahirwe yo kugirana umubano w'igihe kirekire n'igihugu gifite umutungo kamere ukomeye, isoko rinini n'uruhare rukomeye mu nzibacyuho y'ingufu z'isi. Mu ncamake rero urugendo rwa Perezida Faci Beto muri Amerika rwerekanye isura nshya ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igihugu kiri kugaragaza icyerekezo mu magambo. Ngira ngo murabyibuka neza ko Perezida Paul Kagame yavuze ko ushobora gusinyana n'uyu mugabo ibintu mu kanya gato mwamara gutandukana ukayoberwa niba ari we mwaganiraga. Ngira ngo rero murabyumvira neza cyane uko ibintu byifashe maginga ya, aho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubu noneho yasinye aya masezerano, mu gihe Perezida Donald Trump we yavuze ko amasezerano Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zasinyanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari amwe mu masezerano yabayeho akomeye cyane mu mateka y'isi. Kandi ngira ngo murabizi ko yavuze ko amabuye ya Kongo ayashaka, dore ko ngo baje bakamubwira ngo Trump reka tuguhe amabuye y'agaciro, yarafashe kandi arayemera. Ngira ngo rero murabyumvira neza cyane uko byakabaye nk'ibisanzwe. Ni Pilot News TV, mukomeze mane nanjye, ndabakunda cyane, muri abagaciro.